Jisu webe mama monia ala foto ke ko ko yo ele ka ka ye yo to ni hanga ata mai dia ki ma wa amen ni ruangi ela mata ko e watani ni mangira mo mo mawa ni ni mawa tuyo taimi mo itani mapuno watu ki apona na tapa hua o wapa iki sata siova ela ela
Nemo bega ikoto kwa mama ni. Nunga mama kenge. Kwa bure mopia ya kilo. Okoe. Mama kodi ya. Okoe koto mmoja. Koto kwa mama kuya. Na itu. Ikaw mwa na hike tukakuwa kumbuka kwa hapo. Tonton dia yang orang, mau ilo dia tion mau kasih ke kau, kemana saya foto ke baju, bukanlah kita nama dia, orang menunggu benda apa, kalau apa tu, tapi Maria yang sesi apa kalau kau foto kau kanan, jauh. Ahon ke aku kamu ngajarin, aku perhatian kau. Aku kamu ngajarin, aku ingat aku. Nada beda, dia mau tahu. Aku berkeluar, ngajarin apa ini betul betul. Bernama penyiaran, kita tahu yang pembawalan betul. Lima kali paling tinggi, 5 tahun, 5 miliar, berniaga. Ya, kalau paling tinggi, 5 tahun, dinaikkan lagi. Kalau pakai paling tinggi, kau ini sesi. Mai ampun. Pakai paling tinggi, pakai pun nawe. Mai kau terio. Siempre damos gracias a Dios por la oferta. Y vamos a querer ser apoyo. Vamos a ir con la oferta y gente para encontrar apoyo. Pero está apoyo que ya lo tuvo. Porque tú quieres comprar la misma. Pero ya que canal. Y más nada ya ofrezco la. Pero hoy yo voy a ir a la acción. Para ir a la oferta. Abang malu dia, abang malu Inggeris, dia profesor, examen di Komima, kemarin awalnya awalnya dia nak profesor, kau kalau mahu mau faham kerana apa, fufu mahu ni, kemana fufu mahu apa, kalau mau faham tu kita abang main mau keresi. Kau kalau dia firman di Mumbai, firman buku dia John, John negara Afrika baru hifat apa kemudiannya. Lalu berhifat, mau profesor, menerang, berapa di Mumbai. Kalau kembali, mama operasi, kata apa kemudiannya. Bawa dia John, apa nama? Kalau dia kau kemudian kau mufua, kau dia malam, malam ini kami biasa. Kalau kau bayi kita bermain, aku tu bersiasi bermain semua. Kalau dia nak kau ingat family bersiasi, kita yang tahu dia, kita yang hinoi menolak negina, kita orang Kristian, dia profesor. Kemarin dia upaya di dalam komunitas, siasi berada di bawah. Hak betul dia. Faham mana? Faham ilmu orang ini. Faham yang mui. Hak betul tahu. Faham tahu yang kita tahu. Foto tu,
e whanau. E hoko e pōpōu whai e rotuka mea. Māma e whanau. Awe e whanau i Promesias. Ko maroti ke tāpau mai e wāpia koni. Sia si ka vanga e wāna. E hoko tō te ieri hae e whanau e tiona. E whare a māpahi. E iro e whanau. E prandi si smua e whiana wana tō. Kahawa rei ke prandi, te wana tō. E nawa si ai. Ai rei ke tō naki. Mākina tō. Rei e whanau, rei e whawingu. Rei e siasi. Rei e tō. Ko marante tāpau mai. Mea te kasi e maroto. O papai o tope waki e ati o. Maa mana tō e sko whanela ea. Kasino. Mana tō e apsia o. Whare sesi. E ko tari ane krese e ati o. Ai a ro kua ko mamau. Tai mau si a te mai o karaki. Tu e whainasa ki nā tō. Haa o na kuaki. Haa me mau e whananga ko i. I whamau mau tēnā naki e ati o. Koe a naki a nā. Tēnā kua. Na mure ati o whakata no tu kua whainga. Nea te kasi e no ke vai. Whakata ati o. Koe ka tonu kai mana. Koe na pēne nā pāpina maro sisu kaisi. Ka kuma whanau.
ai kau mata pemilih kau promotion bagi api. Kau kulit bagi api. Kau pakai begi tidak ada di rokok bayar begi. Kau aku pilih universiti. Ada kemai kau kulit universiti. Kau bagi muat. Kau pada tadi kau yang kau ni kau kali dia tu highlight dia kau kuih kalau ni kuih juga ni aku apa dia kan pada waktu aku lagi urawe dia kata dia terima kenal ilmuwan how we are going oh, kau suruh lagi. Kau suruh lagi very kuat. Kita macam mahai. Kau bayar ya, dia berusaha, kau bayar dari Whitney High School to Bowen. How's it? Một quý bên miền Hải Phủ về tập hai nên có mấy cái gì mà được mà một cái đó là được một tuổi hiện tại thì gọi đi ai cả hoa về tai để ta hậu rồi online thì mà lại cái để ta hậu một cái pas này Saya nanti punya GPA na above at 4.0. Lepas mereka. Saya minta ay rumah biaya ay Amerika. Saya ini kerja pulai na ya orang asing yang berkuiti. Guru, my graduated from the university, Redland University, for BA, Bachelor of Arts, Kalau dia betul-betul ini nama upaya ketua dan para waktu asasi. Okai kalau birthday ahon itu kilo tu dia bos ay dia tahu mana pada putok kulewa kilo tu birthday koya kaya ni kau pada kilo tu ay pana ubedi pana wako kelas uafe uaono kita posi naik kekono atau grade ini ya high school ya una university ya koma uye korisi ketahui kuna government ya baik kumadelia kama amana grade ile yako upaya para asiasi ya korelo tumabahe kawe tawo tu pia ikai o kore te ke kau teorio ya ada nanti kata di mayo o paharo ka wa ki ma pana wa asiasi e wa Wala promotion. Oh, sorry. Kau Bachelor of Divinity. Kau pernah kau pas bertiga dia awal di kau. Kau pernah graduate dari dia tu kai
a Council of Divinity. November promotion, promotion. Ikai, tak, kan gani korang dia bagi kau, dia bagi muharram, oh, kau bagi semua, dia tak buat apa. Kita rawat tu. Apa yang itu dia mampu kiai, dia awak lagi. Kita ya tu dia mampu kiai, dia mampu malu. Mau tahu yang besar mau ikai, tu kira tu mau leo, dia pakai ini bersama mau itu, mau dia kalau punya dekat yang masuk, kita juga boleh. Sisu mau berlalang, seorang orang, dia mama iai, apa nau, betul tu berlomba-lomba. Dia mau apa tapi, mau sampai pakai yang mau karena dia sisu, kita mau pakai dia mau hidup pakai mau, dan kayak kita mai pakai itu dia mau dia. Mau pakai yang tu goyang dengan itu dia ni, udah pakai nasi dengan kami, apa macam mai, dan apa mana tahu, dan apa dia ni, udah pakai nasi dengan kami, dan apa dia udah pakai menui hati. Mulai tuan, saya mau ayat community, berbeda dengan semua keluarga. Mari kita mengambil pendapat, mari kita mengambil hanya hukumnya yang hukum, apa yang mau di situ, kita keloi yang hukum mesti. Kalau kita masih dia mau kita ini kalau apa yang kita pakai tadi, hanya berkat kalau Maria wingi koin, sepaya ke mama mukwi, enam kaya dia ke kote, nama mama follow terlagi, tumbe ke mama tumbe ke pasisu, ke hanya file mama hampi, koya mau lalu fatah, fatah tahu itu koin koin, lalu mama apa ke mama tumbe ke pasisu, malu mama fanau. Malu foto, malu mengui, dan cuma malu peres. Malu budaya ini, karena itu dia malu baik. Tuan malu lagi lagi, ubi lagi nador, jadi malu kuat kemana? Kenapa kita sekali ini? Malu tuan kenapa berkata nador, lawan lagu suara yang nador. Mau batu, wali keluar dengan ibu, macam ini kalau yang aku, yang jalan lagi, ayo bayar dengan, mau tapi tak ibarat, kau yang mau batu, buat kita atau mau, si sudah semua pemukui, amen. Una persona va matando a morir, con la tona Moisés, allá a morir los seres. Cuando vino personal de espada a agua que volar. Con todo bien, con agua seco. Como la figura o se siga, que le fan mononal que boba a la dimancia. Tanto si con la guía, la mica, con ganao, a pilar, con tenao, muerta ganao, a silica. Con guay y con el Tenaka museusifa kiani eki konautara koi. Tenaka opala iskei kia seusifa
Kimi o roa e lama ki tau ki te marani. Nua ni au te mokuru, inga ki te mau o kama ki tau. Sisu ko koe te, ko nao o ia. Whai kapuno ke ke, ko koe roe. Ke mau ai hamau.
kau e te tia e karaka ko fai o ko batai a mai o tui ma fa ni kai e a bata e karaka ko fai o me to ko e a kamata te ke si no fai ka ma so ra ka ia ko fo ki ra ka ia ko ra si asi ko a Oye, lava de lei, aí a cor, a balotu, me avi, eu pego fua da aula, eu pego para se plantar, e se assim, eu pego fua da nave, eu faço a cor, e na Itália. Como agora, e na aula, não vai. Agora, eu que, tudo que a vida está falando, né, é ótimo, como ela vai. Vai na área com mal, vai estar com o corrente. O mandaria eu vou falar o motor com ele. O vai é para falar, vai na área com o aqui. Eu não estou fazendo o motor com o final de não é para falar. O final da pin está no tempo do ali. O falar porque para ele vai Kaya di papa katoma papa di bahin mari dan main dan boleh papa. Jadi boleh ramai orang supaya papa boleh papa. Besi to bayi saya tahu kalau dah orang pamangai bahin rasa hati aku apa aku Gostei se superar esse leitor de Matheus. Apa vai poder estar o que é ali mafama kunela si suno ni ba one kukeia le ke ai ai kui mai mai ha na ke ta ai kalinga ko ya ko la bai ti tu malo ko ya ko la bai ti tu malo immediately Jesus reached out his hand and got him, saying to him, "You of little faith, why did you doubt?" Now, him, the casing is accomplished by strong faith. Well, I bet I would like to know ako. Tuge uwate kita pangapang kiai. Now there are lots of definitions of education. And what I got is education is the God-given process of learning, of growing, and of becoming youth to fulfill our purpose in life. So if you know your purpose, then education becomes easy. Foi fogo é o faia e o tabaco, o alfa e o hino, que tabu, se não vai no grau mais, que ele teu, ele faz na aula e não todo, ele faz a capa, o tabu, o faz o tabu, ele arruma, ele faz o tabu, e ele morreu. Acabou o boia. Voltei, o hino foi, o ui, o tabu, na ngau te ui o ngai o tua kai mo fuai mai a kahara au ngai a ko why education is important because it helps us become who God created us to be. It gives us knowledge for the mind, wisdom for the heart, and discipline for the change, and faith to keep walking
what is faith? Faith is a complete trust in God and confidence in the God who is. Agora comigo, eu falar a cada que eu vou, mo tu e pau que eu darei o foco de coisa. O pai de Jehová vai, na Jehová vai ya, kaya kaya na kon. Mahal behin. Education is God-given gift. Education is God-given process of learning, growing and becoming equipped to fulfill our purpose in life. And it's achieved only from we trust in God and confidence in the God-given gift. Kalau kita tahu Mesiasi, kita mengenal sahabat Yakub. Kalau kita Mesiasi ini, kalau kita sahabat Yakub, apa yang tahu, amor, kuat, ngai dia kali, ayah sila. Sokong yang tahu ayah. Kalau ada tahu fakua tahu ina Yakub, dia tangan tahu kai, dia ifamor, tahu kai, bukannya bukan. O babaza kwa basi kwa kuhusiana na mahali haya maudima kwa sababu ya kwa. Kwa hiyo kama ile tamai kwa kufae letupa na au itauteo alipofika kwa kufanya makao isika tamai kwa mama inawahusia aibu kufanya kwa makao. Kwa hiyo na mahimu kwa hiyo na mwangalie mnawafai kwa watu. Na fanya Quando a mãe vai lá vai a algo desses lá vai a o Jesus foi ao avô foi muito mais cadê o mal que botou foi ao avô da Ana muito mais cadê o mal que botou foi ao avô da Ana Jesus called his disciples Rocky, follow me. Follow is a process of learning. There's rules and instructions that all the church and school that we must follow for our life. Follow I will make you process of growing and becoming. So education is never just information. But now he I'll make you pieces of men. That's the purpose. So if you know your purpose, next education becomes easy. Pedro had come to go. Because formal education is why you go to school to lessons. The way that I slap back, if I can afford to live now, that's formal education. The way that I have there's informal education. At home, at church, the community, the life experience. And there is non-formal education. My training, the workshop, the ministry. Now, and I think that's part of our formal education. The gospel reading presents a powerful lesson for us. Peter stepped out of the boat and walked on water because he trusted Jesus. So what seemed impossible became possible
faith. In the same way, education often requires stepping into unknown waters. So students face challenges, examinations, financial difficulties, and moments of discouragement. Yet faith in God, you can move forward and succeed. For all who know faith gave us courage to begin. When Jesus said, Peter, when Jesus said, come, Peter left the safety of the boat. So education begins with courage. Every child starts school without knowing everything. So every student enters a new grade, a new subject, a new school, or institution with uncertainty. But faith enables us to begin the journey. I think many people never achieve their education goals because fear keeps them in the boat, or safety, or their comfortable place. Fear of failure, fear of not being smart enough, fear of financial challenges, fear of criticism. But faith says, with God's help, I can take the first step. Follow one. Faith helps us persevere through challenges. You know from the story that Peter walked successfully until he focused on the weakness in the way. Likewise, students often face strong needs and failures. We know that it's difficult substance. It's limited resources. It's family problems. There's peer pressure. It is one of the main disappointments, setbacks. But these challenges can distract us from our goal. So when Peter focused on the storm, he began to sink. When the Spirit focused only on obstacles, they will miss hope. But faith keeps our eyes on Christ rather than our difficulties. I think the lesson here is success in education requires perseverance rooted in faith. Third one, faith and effort work together. Peter did not remain sitting in the boat expecting a miracle. He had to step out. So the basic requires trusting God and personal effort. Faith does not replace studying, reading, attending classes, completing assignments. Faith motivates us to use the gifts that God has given us. So as Christians, we do not say, God will do everything for me. Instead, we say, God will strengthen me as I do my part. And our lessons here is faith inspires diligence, discipline, and work hard. Kung ano ba ito, mga ito yung taas pa rin. Tayo na mga from my game, the faith in our home. Pero kung hindi patakalala ako, how we go, when you come to Malangin, broken English, or no English at all. And that's why I said, when I go, when you are here, I can go. Go there, I can back. You don't know that's why it's one of our pastors here. He said that education is not for the intellectual people, but it's for citizens
provides strength when we fail. Faith provides strength when we fail. When Peter began to sing, he cried out, Lord, save me. Failure is not the end of temptation. Did you know every successful person has experienced setbacks? Some fail test, lose opportunities, or struggle. The good news is that Jesus reached out his hand and saved you. And I think God will do the same to us. When we fail, God encourages us to try again. When we fail or feel weak, God gives us strength. When you experience that some doors will be closed in front of us, God will open new doors for us. I think the lesson here is failure becomes a lesson, it's not a destination when we have a strong faith. If you look around and we have electricity, and we enjoy it and we have distance. We will not have to master this on you. And if we had experiment to that, it took more to be back. The more to be back, the more to happen. But the time when I get here, it is a to what I have to do. You know the story of Thomas Edison. He tried over 1,000 materials for the filament on the light bulb. Most of them burned, broke, and exploded. In the breakthrough, he finally created a stable filament that changed human civilization. That's what he said. I didn't fail. I found 1,000 ways that didn't work. So persistence is more powerful than darkness. Michael Jordan. You know the story Michael Jordan was cut from his high school basketball team. And his coach told him that he wasn't good enough. He cried in his room after being cut from the basketball team. But he became the greatest basketball player in history. That's what he said. I failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed. For him, failure is you. Motomo welo vetina na nefawa kohi Harry Potter. J.D. Rowling. She was injected by 12 Parkinson's. She was a single mom living in permanent systems. But he finally became one of the best-selling book series of all time. And that's what she said. The rock wall becomes the solid foundation on which I rebuild my life. So sometimes God uses the rock wall as the foundation for resurrection. Ito wala mong iPhone o iPad. Kautahan ng kamatay. Kautahan ng Apple or Steve Jobs. He was fired from the company that he founded. And when they hired him back, he created iPhone and iPad. But wanted to be with. And that's what he said. Getting fired from Apple was the best thing that would happen to me. Sometimes God removes you from a place so you can grow into the person needed for your call. God said, when wala ko Einstein. Kaya nag-iisip na rin kailangan yung ayat yung naman ayat na pa. Doon
And his teacher said he was slow, lazy, and he would never succeed academically. But he became one of the greatest scientific minds in history. So every struggle does not predict your future or your greatness. Kaya ako, kung babae ka, so what are you going to do? To achieve it based through faith. That's what you're going to do. Pray daily for wisdom and understanding. You have to start studying faithfully and consistently. 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 Pagkaya kahon, maro, you have to respect the parents and the teachers. You have to spend this time wisely. I know most of us, including myself, we spend so much time on our devices. So you have to manage your time wisely to study. And lastly, never give up. Kaya ito na may mga ginawang pagmumuha. O take care of what we have to prioritize education at home. Kahapon patulahin ang panaw, karamali, buklaan, we have to encourage our children spiritually and academically, and create a supporting training environment at home. Kaya tawag ang Pagkakita ko man ba siyasi, iho ba siyasi, ke popo, ke matua, ke popo, ke ako pa e panau, agak ako alam kemudian kalau kami itu yang saya tahu. Bagaimana matua dan luar itu. Apa terakhir kalau dia aku, boleh dengan mai family pun aku, dengan apa yang pun hanya ada apa pun aku punya. Lastly, promote lifelong learning. Aku orang dari baru, kemudian mengadakan strategi. Keep learning. Keep educating yourself. Kalau aku mereka, aku mereka dari self study. Kalau punya jalan mas, mending. Kalau aku tak biasa. Kalau dia aku. Kenapa kita dengan itu jadi music akan memahami especially the technology. Study. First, sure mau siap kalau mau berkaitan Either walk on one because he trusted Jesus. Training gives us the achievement comes merely through the ability, but through faith, combined with obedience, perseverance. This education Sunday, let us remember, faith gives us courage to start. Faith provides strength to continue. Faith helps us overcome faith. And faith gives us no success. Kalau mengenal kifat aku, kalau mengenal kifat dua, baik yang dalam saya mandang dan kalau mengenal kifat organisasi. Kalau kahapon kami Balik harus siasi, harus dalam sisi. Orang kita dan terikat di siasi. Malam malam akhir aku saya. Dari makna dulu, dari family, dari siasi, dari ekonomi. Kaya aku lama
tapa con todo el la va con un poco tapa con la dices el fondo. Kami kau sebagai yang ini beriman yang mata lagi iman mata merah.
ahai. Whakarango te te a te rita, te ao mea. This is what they say. Oh, the miracle baby. O kui te kau whawangi a te rita o e miracle baby. Ka moiro e te motoro ai o ina o kuia e kau mori a te rita o e miracle baby. O te rita tēnei e whanau i ai na kake mahi nui ai mo ui. La e ni fua amu au pita se tua kāpu manu mahi. A hote he mo ui a te pita. Mo mea mani. Nsi e ne kake na hangi koe kake mo ui. Mo oni me rau ia e kau papāraki. Miracle baby. Kau au pita kua mo ui kua whai e o tua. Te mai tam si koe ni. Te lomina ku fia wahi pihe ai ka se tua kāpe mono hoa. Koe ui koe ofa rahi. Kua whai e o tua ma te rika. O ni ana sia, taro e mano whanau wa ku mai eni. E le ana sia no tāko o furu mātana. Mushan e ofa rahi kua whai e o tua ma te rika. Tau tua e ronga i ai e ahon, ahon o tāko o furu mātana. O kātanga mea pēkara tau hiwa e kimi wani. Ono e amu kumamba e mi. O kau e mo ui uki mo ngātaki. Toa te tau, o tau maru. Te tau mai kukaraki.
Wā pe ki he kautō ke tā. Nā nau tō mo nau tōru ia te whehu ia. Te nai aha pe whehu ia te wika. Kau ia hori kau kataha pe mo sānu ko e niko kau kawa monu. Pe mo siasi, pe mo kāinga, te te wika. Pe aho pe e nea na sikotu besi. Ai o tua koe nā te whina ngaro e mo uia te vita e no whanau mai. O tua peia nā te tau i mai te vita. Ka oele mo kuru mata. Wa mo mea me mo toru i te vita. Ka kia kai ronga i ai ko ha pepe na e kai mahino te mo ui. Mo ui le rei au pita te vita. Te unga peia e tau rea pataha e mo whae whakahau. Tau rea pataha ka me se pataha whapeta. Kua uino na kai koroa koe ni. Ka whamu ori ko toa pe, ka pāure na i kai e o tuaia. E kai e na te kitai. Ka koe ui kai ahori ki tau pataha tāngai. O whakoke rāni la nita mwe proia, mwe whawhetai e o wha. E o hounga. Hounga ki e o whare o se whaka. Hounga ki e se asi. Ai te whakamo ui, ai tam si koe ni. Whaku mai ni kona ka o mata. Te wika. Ma tala manuia, ma mai se asi. Ma e o whai te kau, ka wale ka masihoa, e te taha waki mai koe. Ka wale ka masihoa, e te whakauru mai, ono o whangi e te koe. Ka wale masihoa, e te whakatoka, ai merino, ka mwikere si, i horamu ake. E open ato e ngāo, i o mohui, you was a miracle. Whakao, ai whaka mohoi o whai e o rua, te maao, i e taho, ai whanau i e koe. O kore i e o whai te kau, o kaka tu mea mai, i tau whai a rota, te maa e karaka te teiri whai a ho, tau i wa pere e kimi koe ni, a te whai a ena whamina. Ni mangi au, ki o runga mea pilar sa viva pe i e vesi fuasi rahini koea le kore peke o pe tau ke kai na kamai ai roto tāpa wahi fuasi atu te tau mau hatu te tāpa ua sisu pe eiki kai alo whakatua sisu pe o kule kau e te ha, e te wai o pe kuki. Tau ki kau mena whapare ia sisu pe.
Most loving and gracious God, we stand in your midst and imagine 21 years ago, Father and Ahoa was confused because the doctor was really confused. What he gonna do with the baby? It was a miracle. Praising you for everything that you've done for him. Look at his body. He is really good physically, spiritually, and emotionally. He got a talent. Obedience. He always obeyed his mom and his dad. Thank you, oh Lord, for this blessing. It's a gift. Because I know when they offer, porque pode que retornava, você tocava no corpo. Por isso, o muito lugar no ofa. O que foi a pele para o hilo. Cai que maltei, visse que dá de evitar. Na coisa de levar para descer para cá. Na árvore, o que foi pecado. Na árvore, o que foi trabalho. A tua glória, a tua glória de Deus.
Pautu i ho ao sarote. Maro e ki. Whakapeta. O whakakoroa tamasi koe. Ai tamasi koe lai hane ka ikai. Wone nau ia. Toonga me i ho o waka mo o tau. O wana ngata he heua taha. E ki ta whakateua ma te mita. Tō nau e le mo ui. Ke le hoko ko hapara anga. I he pāmiri, i he rotu. I he kaunga whanonga. Tā waki te whakamono i. E rotu au ngau rotu. Tā waki mai mati. Hono hara whanonga. Pai te hono tau i. Ka ki mau wharara ki e iwi. Whakaoro mai hoko. Ke tā waki mai ko e si hoa, mo ne tauhi. Whakauro ka e si hoa no koko waki e te koe te wita. Wai kua pāma te ua. Ke hāngai koko ka mai e si hoa. Whakatoka e ne ke e si mo e ne merino. I ho raumari e whai a ke pirikimi. I ne āko